Sandiri umuntu yakwinjira ni wawe muri salo inkoni wari kumukubita ukazikuramo ukazishyira ku irembo ngo uragize ukura ku irembo uze kumukubita yinjiye muri salo cyangwa wazigwiza yakinjira ukazimukubitira muri salo. So wenda hari tubona ibintu mu buryo butandukanye ariko gukura intwaro hano ku butaka bwa Uvira ntago mbona yuko bwaba ari ubwirinzi bwiza bwo kuvuga ngo zizajya zitera intare za Sarambwe zinjiye ngo ziturutse Burundi, sibyo? Ntago ariko mbibona, ahubwo nge erega abahungu babonye isomo, nubwo wenda tubivuga abantu bakagira ngo no gufana, ariko babonye isomo Goma hatakaye ibikoresho byinshi bya gisirikare zawe as strongness yawe nuvuga ngo yewe yamaze kumenya imbaraga ufite n'intege nke ufite, umwanzi buriya aragufatirana aragukubirana. Ntabwo rero mbona yuko gukura ibikoresho by'igisirikare cya Kongo hariya ku butaka bwa Uvira babihungishirize Burundi bishobora kuzavayo nyine bikaza gutanga iyo reinforcement mu gihe Uvira yafatwa, ariko simbibona nk'uburyo bwiza wavuga ngo ni uburyo bwa strategique bwo kuvuga ngo bizajya bitera umwanzi biturutse Bujumbura. Bari kwirinda igihombo cyuko bakongera gutakaza ubutaka bagatakaza n'ibikoresho. Ndayishimiye bikaba bisa niho bimuteye ubwoba abona ko Uvira ishobora kubisumbirijwe cyane rwose. Ibi ni ibintu nawe yamaze kwibonera, niba ujye ukunda kumukurikira ku bitangazamakuru mpuzamahanga yaba BBC yaba RFI n'ibindi bitandukanye. Reka Ndayishimiye yigeze kuvuga ijambo avuga ngo Uvira ngo kuri BBC niba warakurikiye ngo Uvira iramutse ifashwe abyivugiye ati ubwo u Rwanda niruhitamwe kwinjira Burundi ruciye muri Kongo, ariko kuki u Rwanda rwinjira Burundi ruciye muri Kongo? Ndayishimiye ubundi hari nibazo giye kubwanjye mona ko byagiye bisa nibimuruta cyangwa byagiye bimubana binini muri ibi bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Hari nawe wigeze kuvuga ngo Ndayishimiye rero abizi neza yuko isaha n'isaba abanyesarambwe rwose Uvira bayinjira, kandi azi ko kwinjira muri Uvira ni ikibazo cyakomerera Burundi kuko umwanzi yaba mwegereye mu buryo bworoshye, umupaka ashobora kuwufungirwaho. Ni ibibazo byinshi. Ifatwa rya Uvira niyo mpamvu nkunda kukubwira ngo ingabo z'u Burundi zitanoroshye Sandrina, ntituzabeshye abantu ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye nk'uko abantu bakunda kubivuga muri media babidramatiza. Nsobanura kuri aka kantu hari title iravuga ngo infiltration des FDLR au Burundi, un projet auto-intégré sur la région de Grand Lac. Hari mu karere ushobora kuba nabonye ati Uburundi buri mu nduru y'amakimbirane akomeye y'akarere n'umutekano. Ati bite atangaje donc bimakaje cyangwa se ya impa yabashatse kubaka koko yaje gakemura ibibazo. Not yet ntabwo ariko bimeze. Ubu Tshisekedi bamurwanya nabo mu bwoko bwe, Tshisekedi bamwe bamutera bamurwanya nabo muri babantu bagiye bimakaza bagatiza imbunda bakabemerera ko bagiye gukorana na leta, bahagaruka bakagira ibyo bishyuza leta y'u Burundi ntibabibone, bagahita twumva bari gukora ibikorwa byibasira abaturage. Ariko Sandiri urambwira ngo umuturage ari bwicwe n'umuheza nguni ufashijwe na leta, witaweho na leta, uwo muturage naba umwe babiri batatu batanu. Aka kanya umupaka w'Uburundi na Kongo ntabwo twavuga ko ari umupaka mwiza wo kwizera gukoreraho ibikorwa by'urujya n'uruza rw'ubucuruzi n'izindi serivisi. Aka kanya umupaka w'Uburundi n'u Rwanda uze kureba uko ibintu bihagaze, sibyo? Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Hanyuma ruga kuba umugabo witwa Ndayishimiye Evariste yarakuye ibitwaro muri uyu mujyi wa Uvira na RDC, bamwe ku bandi rumwe bavuze bati ibi ngibi ni nk'umutego ari gutega yego, ati kugira ngo umunsi Uvira yatewe ahubwo aho kugira ngo bafatane ibyo bikoresho yaba imbunda ntoya cyangwa se nini n'ibindi bikoresho, atahubwo bijye biva mu Burundi biza Uvira aho kugira bazabikaciri ari byinshi. Ati kubikurayo urundi rukundo kuko context twabonaga kari kubikurayo ku bw'amahoro, ariko abareba navuga kure baravuga bati ntaga bikuyeyo, atahubwo ni nko kujijisha aba bagabo. Ariko se reka tuganire nk'abasivile nubwo tutari abasirikare. Sandiri umuntu yakwinjira ni wawe muri salo inkoni wari kumukubita ukazikuramo ukazishyira ku irembo ngo uragize ukura ku irembo uze kumukubita yinjiye muri salo
cyangwa wazigwiza yakinjira ukazimukubitira muri saro. So wenda hari tubona ibintu mu buryo butandukanye, ariko gukura intwaro hano ku butaka bwa Uvira ntago mbona yuko bwaba ari ubwirinzi bwiza bwo kuvuga ngo zizajya zitera intare za Sarambwe zinjiye ngo ziturutse i Burundi, sibyo? Ntago ariko mbibona, ahubwo erega abahungu babonye isomo, nubwo wenda tubivuga abantu bakagira ngo no gufana, ariko babonye isomo. Goma hatakaye ibikoresho byinshi bya gisirikare bifatwa n'umwanzi, ngira ngo uzi ko hari n'abasirikari b'abanyekongo babizize, abandi bakatirwa urwo gupfa kubera guta ibikoresho mu biganza by'umwanzi. Buriya ushobora gutsindwa kuko nanga bidatsindwa, buriya nta usangira n'udakoramwo, ariko buriya gutsindwa ukarenga ugafata n'ibikoresho wakoreshaga, umwanzi aragutsinze yigaruriye n'ibyo wakoreshaga, none harahindukiye n'ibyo ari gukoresha kurasaho cyangwa kurwanya. Kiriya kiba ari igisebo ubundi mu gisirikare. Were ni nayo mpamvu bakunda kuvuga ngo gerageza ukore ibishoboka byose umwanzi muhanganye ntabone amakuru. Uzabona rimwe na rimwe iyo abantu batsinzwe urugamba basubira inyuma bakarimbura n'ibikoresho byose bakoreshaga, ibyo batabashiye gutwara Sandiri barabirimbura. Kubirimbura rero aho kugira ngo buri umwanzi yigarurire ibikoresho byawe, Sandiri wari uzi ko wabirimbura ukabisenya ntibibashe kugira icyo bikora. Kuyihe mpamvu rero ni ukugira ngo wime umwanzi amakuru, nibinaba ngombwa wamaze kwiriorganizinga cyangwa kwisuganya, wongere umuhindukirane, ariko ugaruka atazi imbaraga ufite. Nawe se umwanzi aragufashe, amenya amasasu ukoresha, amenya burendo ukoresha, karite zazo, amenya indege z'igisirikare ukoresha, unujya kumutera sura akoresha iki kindi. Aba yamaze kumenya ngo ubwirinzi bwe bushingiye ku mbaraga yakubonanye, as weakness zawe, as strongness yawe. Nuvuga ngo iyo yamaze kumenya imbaraga ufite, intege nke ufite, umwanzi buriya aragufatirana, aragukubirana. Ntabwo rero mbona yuko gukura ibikoresho by'igisirikare cya Kongo hariya ku butaka bwa Uvira babihungishiriza Burundi bishobora kuzavayo nyine bikaza gutanga iyo reinforcement mu gihe Uvira yafatwa, ariko simbibona nk'uburyo bwiza wavuga ngo ni uburyo bwa strategique bwo kuvuga ngo bizajya bitera umwanzi biturutse Bujumbura. Urwo rugendo serwo iyo byo nubwo ndi umusivile ko ntabwo nabyemera gutyo. Wowe ukaba ubibona gute rero? Mbibona nko kugira ngo birinde kongera kugira perte kubijyanye perte materiel cyangwa se kubijyanye no gutakaza kubijyanye ibikoresho byabo bamaze kubona isomo ry'uko bagira bati were turabizi neza yuko abanyekongo babanyisarambwe nabarashi, ariko nibura reka mu byo tudiringa nabyo to making sure ko niba nafata Uvira bazafata ubutaka gusa kongera gufata ku bikoresho byacu. Bari kwirinda igihombo cy'uko bakongera gutakaza ubutaka bagatakaza n'ibikoresho. Ndayishimiye bikaba bisa niho bimuteye ubwoba, abona ko Uvira ishobora kubisumbirisha cyane rwose. Ibi ni ibintu nawe yamaze kwibonera, niba ujye ukunda kumukurikira ku bitangazamakuru mpuzamahanga, yaba BBC, yaba RFI n'ibindi bitandukanye. Reka Ndayishimiye yigeze kuvuga ijambo avuga ngo Uvira, ngo kuri BBC niba warakurikiye, ngo Uvira iramutse ifashwe, we ahita yumva ko ifatwa rya Uvira egare gutera Bujumbura. Yarabyivugiye ati ubwo u Rwanda niruhitamwo kwinjira i Burundi ruciye muri Kongo, ariko kuki u Rwanda rwinjira i Burundi ruciye muri Kongo? Nawe agahita avuga ngo icyo gihe yaca Kirundo agakomereza Kigali. Biriya ni ibikwereka position na pressure uyu mugabo uyoboye Burundi mu by'igisirikari ndetse n'ibibazo bya insecurity mu karere abahagazeho. Hariya wenda n'ukuriye munyamakuru baganiraga atigeze amubaza impamvu u Rwanda rwajya guhengera umupaka wa Kongo rutaciye ku mupaka woroshye cyane cyangwa ku nzira y'ubusamo ihuza u Rwanda n'u Burundi. Wenda buriya yo tubaza abanyacyubahiro wenda hari bitucika, ariko biriya ni ibikwereka ngo Ndayishimiye ubundi hari n'ibibazo giye kubwanjye muna ko byagiye bisa n'ibimuruta cyangwa byagiye bimubana binini muri ibi bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Hari nawe wigeze kuvuga ngo u Rwanda ruri gukora ibikorwa byo kwagura ubutaka bwarwo, ati ni intambara u Rwanda rushaka gukora, ati niturangariraza hano i Burundi. Ibi byose ni bigaragaza ngo umuntu ari kwakira situation ate, ari kubana nayo ate. Ndayishimiye rero abizi neza yuko isaha n'isaba abanyesarambwe rwose Uvira bayinjira, kandi azi ko kwinjira muri Uvira ni ikibazo cyakomerera Burundi kuko umwanzi yaba mwegereye mu buryo bworoshye, umupaka ashobora kufungirwaho. Ni ibibazo byinshi. Ifatwa rya Uvira niyo mpamvu nkunda kukubwira ngo ingabo z'u Burundi zitanoroshye Sandrina, ntituzabeshye abantu ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye nk'uko abantu bakunda kubivuga muri media babidramatiza, ariko niyo mpamvu Ndayishimiye nawe rwose agomba no gushyiramo imbaraga z'umurengera kuri buriya butaka. Ibyo ni ukuri kwambaye ubusa. Ndayishimiye abona yuko isaha n'isaba abanyekongo, kuko nawe nubwo yabateye azi ko abarenganya nyine wenda ku mukuru w'igihugu ntitwakoresha kuvuga ngo nayanda ni buri mubyeyi agira uburyo acunga umuryango we cyangwa se agaburira umuryango we, niko twabivuga. Buriya n'umugabo uva mu rugo akajya gutera urugo rw'abandi akarwiba, reka tuvuge ibisambo bikajya guca ibitoki, ntabwo nubwo tutashima ibisambo, ariko buriya kiriya gisambo gifatirwa mu rutoki kikanakubitwa kiba kizi ko kiri gukora amafuti, cyangwa n'igikubitwa barakimugaza ariko kikarenga kikajyayo. Ariko hari igihe amahitamo ku mubyeyi yashira
akishora muri risk. Ndayishimiye rero kwinjira muri Kongo yinjiye azi ko ari ibibazo, ni risk yafashe mu rwego rwo kugira ngo twabyita nko kugira ngo agerageze atabara igihugu cye, nubwo hari abavuga yuko abikora mu nyungu ze, nubwo zaba inyungu ze ariko ntabwo inyungu zava Kongo. Ndayishimiye ntabwo yazirya wenyine cyangwa ntabwo yazirya zose, azi ko yinjiye muri risk ishobora gushyira ubuzima, donc ishyira ubuzima bw'abasirikari benshi mu kaga. Byo byarabaye, ubona ko ingabo za SADC zashyinguwe mu cyubahiro, ntiturabona izi ndundu uko bigenda, nta wamenya, sindanabitindaho cyane byo kuko nabonye bino bintu byo biteza n'akaga kubivugaho. Ariko mu kuri kwa nyako ni Ndayishimiye winjiye muri Kongo azi ko biri very risky, azi ko ari ibintu byakurura ibibazo mu nzira imwe cyangwa indi. Ariko nk'uko nakubwiye, umubyeyi atabara umwana we mu buryo bumuri hafi, niko nabivuga. nsobanura kuri aka kantu hari tayito iravuga ngo infiltration des FDLR au Burundi, un projet tout intégré pour la région de Grand Lac. Hari mu karere ushobora kuba nabonye ati Uburundi buri mu nduru y'amakimbirane akomeye y'akarere n'umutekano. Ati bite atangaje avuga ko infiltration historique profonde ni kuvuga kwinjizwa kw'igihe kirekire kandi kimbitse ko abarwanyi ba FDLR urwego za gisirikare no mu bukungu bw'igihugu. Ko byatangajwe n'iperereza ry'ikinyamakuru cyo kuri internet Burundi Daily. Iyi gahunda yatangiye ngo kuva muri 2007 ikaba igize igice ngo cy'umushinga mugari w'abahutu ego uyobowe n'ishyaka riri ku butegetsi ngo CNDD-FDD. Niko iki gitangazamakuru kigaragaza. Yego. Inyandiko ya Burundi Daily isobanura uburyo ngo FDLR umutwe w'inyeshyamba ushinjwa jenoside kandi ukorera cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagize winjizwa buhoro buhoro mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi byagaragajwe mu buryo bwo gukorana mu bikorwa by'igisirikare no gushinga ibirindiro mu turere dufatwa nk'ingenzi. Iyo politike intego ebyiri za CNDD-FDD, imwe yavuze ngo kwagura ububasha bw'uruhande rw'abahutu mu karere binyuze mu kongera imikoranire n'iyo mitwe ifite ingengabitekerezo ihuriyeho. Iki kintu ndashaka ngo gushyiraho umuyoboro wa ideoloji n'ubutumwa bwa FDLR ubaha ubuhungiro n'urubuga rwo gukorera iho ibikorwa byabo mu karere. Bagaragaza rero ko ngo harimo ngo navuga ukuboko kunini kwa FDLR ngo mu gisirikare cyane cyane, ndetse ngo iperereza rivuga ko bamwe mu bayobozi b'iyo mitwe bahawe akazi mu bigo by'ingenzi by'ubucuruzi mu Burundi. Ubu ngo batika Bujumbura bakorera mu buryo bugaragara mu nzego zikomeye nk'icumbi, ubucuruzi n'ibindi bikorwa by'ubukungu. Ndetse imikoranire mu bukungu ifatwa nk'ishobora gushyiraho imiterere y'ubutegetsi bw'inyuma y'ubuyobozi, aho Burundi bwaba nk'icyicaro cy'umutekano n'urubuga rw'imishinga ya politike. Aha ngaha rero bagaragazaga n'ibintu birebire cyane ko bikangizaho, bagaragaza ko FDLR ishobora kuzazanira akarambaraye uyu mugabo yitwa Ndayishimiye. Bagaragaza yuko ahantu hose yaba mu bucuruzi yaba mu bakomeye yaba mu ki yamaze kugeramo. Yego, arimo kwikururira ibyo ni ukuri kwambaye ubusa 100%. Hari ikosa rimwe ngewe ko bwanjye nk'umusesengura makuru mbona ku ruhande rwa leta y'abadede baguyemo, sinzi niba barariguyemo bibatunguye cyangwa ari ibintu bari baramanaginze gutya. Kuba nta somo n'iri na rito leta yo y'abadede yigeze kura kuri babaheza nguni biyitirira inyoko hutu hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko uwo muntu wakoze icyo kinyamakuru cyakoze iyo article nuko bibagiwe kongeraho yuko ari abaheza nguni wenda bitwikiriye inyoko hutu, kuko ntabwo ari abari mu bwoko hutu bose. Ubona yuko hari n'abarwanya ibyo bikorwa by'abextremiste. Ndabivuga mu buryo bugera kuri bubiri. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki kibazo cya FDLR n'interahamwe cyabaye ikibazo kibaruta. Icyo cyo ni icyambere, ni ikibazo nkunda kubwira abantu yuko kitari ikibazo cya Kongo, cy'u Rwanda cyangwa Burundi, ahubwo ni ikibazo kigira ingaruka kuri ibyo bihugu nkubwiye, ariko ni ikibazo kirindwa, kiri protected, donc gihora gikuzwa n'abatumye kivuka. Ibi bintu by'inyoko hutu twatutsi byagize imbaraga, ndetse aho byarangiye bigejeje na jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda. Nyine byo ni ibintu dusangiye twese nk'abanyarwanda. Mu Burundi hagiye habaho ubwicanyi bwagiye bukorwa hagati y'amoko mu bihe bigiye bitandukanye. Kuba rero ibyo bintu byose byarabaye kuri ubu butaka, ariko ukaba usanga buno butegetsi bukibezinga kuri icyo kintu cyo guproteja. Kano kanya leta y'abadede iri mu birego by'uko bakinguriye interahamwe rero bazicumbikiye ku butaka bw'u Burundi, kandi mu by'ukuri iyo urebye ibimenyetso ubona ko baba batazirenganya. Ndayishimiye rero ari kwikururira isongoye mu buhe buryo.
batekereza ko icyo kintu ngo cyo kongerera imbaraga abo ba extremiste Hutu wenda bishobora kuba ari ibintu biri productive cyangwa bitanga umusaruro, ariko ngiye kubwanjye siko mbibona. Uti kubera iki? Iyo biza kuba ibintu bitanga umusaruro, Tshisekedi kano kanya ntaba afite imitwe ihora imwinaga, donc imwicundaga ku bitugu ishaka guhirika ubutegetsi bwe. Bivuze ngo aba yarubatse ibikingi bimwemerera yuko yanyoko donc bimakaje cyangwa se ya empire bashatse kubaka koko yaje gakemura ibibazo. Not yet, ntabwo ariko bimeze. Ubu Tshisekedi abamurwanya nabo mu bwoko bwe, Tshisekedi bamwe bamutera bamurwanya nabo muri ba bantu bagiye bimakaza bagatiza imbunda bakabemerera ko bagiye gukorana na leta. Nibyo rero mbona bishobora kuzaba ku butaka bw'u Burundi in one way or another. Uti gute? Niba aba dukunda kubona bamwe mu bantu binjira muri Kongo mu ntambara bahagaruka bakagira ibyo bishyuza leta y'u Burundi ntibabibone, bagahita twumva bari gukora ibikorwa byibasira abaturage. Ariko Sandiri, urambwira ngo umuturage ari bwicwe n'umuheza nguni ufashijwe na leta, witaweho na leta, uwo muturage naba umwe babiri batatu batanu, kandi none ugasanga abagiriwe nabi ntabwo bari mu bwoko runaka. Niho nakubwiye ngo ni situation izarenga bano bagabo kuyimanaginga kino kintu cyo gukomeza kudramatiza no gutiza imbaraga ikintu cyitwa ubuheza nguni bw'ubwoko runaka, bizajya bigeraho ibibazo bibarenze. Kuko ubwabo niba bo bahindukirana bagasubiranamwo, ntubuze kumbwira ngo ibyo bintu biri buze kuba more productive cyangwa biri buze gutanga umusaruro. Ni ikosa mbona ryanaremereye bano bagabo, ari nayo mpamvu ubona bakivurguta muri ibi bibazo. Ngiye ngo reka ngurugero wenda nkubite mbangura abantu baze kumva icyo nshaka kuvuga. Sandiri, mu Rwanda ntabwo dufite umutwe urwanya Burundi, sibyo? Urabyemera? Nta mutwe w'inyeshyamba ukorera ku butaka bw'u Rwanda urwanya Burundi. Nta n'umutwe w'inyeshyamba ukorera ku butaka bw'u Rwanda urwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, right? Icyo gihugu ribuze kugishinja gute yuko ari igihugu kigendera ku bwoko runaka. Bivuze ngo u Rwanda ruba rumaze guca akagozi yuko ntaho ruhuriye n'ibintu by'ubwextremiste bushingiye ku moko. Reka tujye muri ibihugu duturanye. U Burundi bucumbikiye imitwe ibiri irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si igihugu gito, hari ukuntu tugunda kuvuga ngo imitwe myinshi iri muri Kongo ngo nuko ari igihugu kinini gifite ubuso bunini n'ibindi nk'ibyo, sibyo? Ariko ntabwo ariko bimeze. Niba Burundi bucumbikiye imitwe igera kuri ibiri irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ubuso bw'u Burundi bungana n'ubuso bw'u Rwanda, Kongo yo ni myinshi turaza kuyigarukaho, urahita ubona completely kimwe nashakaga kubwira abantu cyuko aba bagabo bakomeje gufatirwa mu kamashuko, donc ko kwimakaza ikintu cyitwa inyoko, n'ibyo bintu byo gutiza imbaraga inyoko runaka, ariko ni ibintu ubona biri unproductive. No, sinzi igipimo cyabo wowe n'abakuru b'ibihugu baturusha ubwenge baraturebera, ariko ubona ko hari imitego imwe n'imwe ikomeza kugenda ibacakira. Kuba igihugu nk'u Rwanda, ibi bihugu gituranye nacyo ari ibihugu bihora bigira ibyo bishinja u Rwanda, ariko u Rwanda akaba ari cyo gihugu cyonyine muri ibyo bihugu kidafite umutwe ukorera ku butaka bw'u Rwanda urwanya ibyo bihugu. Iyi ne sheke, wenda sinzi niba nabyita sheke cyangwa se niba nabyita igihamya cy'uko aba bagabo bamaze kugongwa n'ako kantu ko gushaka gutiza imbaraga inyoko muntu runaka, ariko kadatanga umusaruro, ahubwo gashobora kuzarangira kwa kundi wishyirira igishirira mu nzu ukavuga ngo reka mbe nota buke buke, ukaba wazarangara kigatwika inzu yose. Nuko nge mbona iyo situation. Urakoze cyane gukomeza kuri icyo kintu Rugamba. Tunasoza aho nabonye basoje bagaragaza ingaruka ati ibyo birego byo kuba ubutegetsi bwarujemo FDL inzego zabwo zishobora kongera umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda rufata FDL nk'umwanzi ukomeye. Ibi kandi bishobora kurushaho gushyira u Burundi mu bwigunge bwa diplomasi karere kose, cyane cyane muri EA cyangwa se w'Afrika Burasirazuba. Kabisa yakoze inkuru anasoza agaragaje navuga efe negative byagira kuri iki gihugu Burundi. Ako kantu ka isolation yakomojeho karatangiye. Abantu ntibaze kugira ngo iyo mvuze Sandrine urabibonye ko kuvuga kuri aya makuru y'akarere biremera, hari igihe bavuga mu buryo bigaragara bakumva ko wanze igihugu abandi n'ibindi nk'ibyo. Gihe hari igihe mbanza kubwira abantu kumva nzi ibyo bari buze gusubiza. Isolation ku Burundi yaratangiye. Aka kanya uzarebe uburyo umupaka w'u Burundi na Tanzania ukora. Tohoza amakuru uze kumva uko bimeze, sibyo? Aka kanya umupaka w'u Burundi na Kongo ntabwo twavuga ko ari umupaka mwiza wo kwizera gukoreraho ibikorwa by'urujya n'uruza rw'ubucuruzi n'izindi serivisi. Aka kanya umupaka w'u Burundi n'u Rwanda uze kureba uko ibintu bihagaze, sibyo? Ni mu gihe umupaka w'u Rwanda na Kongo aka kanya urakora. Umupaka w'u Rwanda na Uganda urakora, n'umupaka w'u Rwanda na Tanzania nta bibazo bihari. Iyo isolation rero wavugaga, ntekeza ko ubutegetsi bw'abadede bwinjiye mu bibazo, nge kubwanjye mbona ko babyinjiyemo babona ari ibibazo bito bashobora no gukemura mu gihe gito, ariko biza kubaruta. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ari igihugu wakizera kugira inshuti, haba mu buryo bw'ekonomi ndetse n'uburyo bw'igisirikari, ngo wizere yuko ubushuti bwanyu buraza kuramba buzagire no ku musaruro, kuko bihorera mu bibazo by'iyo mitwe, bihorera mu butegetsi butari stable, buhora buhindagurika. Rero kuvuga ngo urahana ikiganza na Tshisekedi ngo uvuge ngo arakugeza kuri iki cyangwa kiriya, uba wishutse cyane. Noneho ukiyonkora kuri abagabo bandi bakareba EAC, mu by'ukuri uba wanze inshuti kandi ushobora kuzakenera by'igihe kinini.
isolation rero kuri iki gihugu cyo mbona cyatangiye no kuyigwamo ni ariko urambwira ngo leta imaze imyaka 2 idafite peteroli, ibihugu bituranye bifite iyo peteroli, iyo leta ni gute sugo icyo gihugu nibura kitakifashisha abaturanyi ngo bakiyambe mu nzira imwe cyangwa indi? Uru n'urugero rworoshye. amaze iminsi amugemurira peteroli, amaze iminsi amugemurira. Ariko se buriya ntabwo waba waramenyeye kunywa amata wakamye muzawe ngo umbwire ngo uzajya ujya gukamisha uhaza abana, byo biba bigoye. Utegereze kuhabwa ya mata. Biba bigoye. Biba bigoye mu by'ukuri. Ndumva twasoza niba ntakuriganye ijambo. Ndagushimiye. No kuri wa mugani wawe uti kuvuga kuri politiki y'aka karere ati ni hatari ewana. Ntabyo ni na hatari ariko nyine nuko benda amakuru ikibi burya no guhimba inkuru. Yego. Ruganda gushimiye cyane, Imana igumugisha usitaza nyine ugere kure ukore cyane, ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere namwe kandi kuri Gasaro News mukomeze gutera imbere. Yego. Yes, ngira ngo ni umuvandimwe wo kuri Gasaro News, ntekereze ko twaganiriye neza nayo makuru twifuza ko tuganiraho mu karere ko ibimeze cyangwa se ko bihagaze. Reka ibindi biganiro byacu bibe akagaruka bi, turabashimiye.